Zašto sviramo? Pa zato što pozvali su nas ovdje na veliku feštu, nismo ovdje nikad, bilo se već par puta u Mariboru, zadnji put smo svirali ovdje nedaleko u jednom super klubu, neću sad reklamirati, ali odličan klub, a sad smo po prvi puta na Land Festu i jedva čekam, super mi je lokacija, Rijeka, dobra velika bina, čuo sam da je jučer bilo puno i nadam se da će danas tako biti. Ko je Superman sa fudbalem, ti se već nekako znaš, dao bih sve te noći dan, da znajem taj čovjek tvojim očima. Dao bih sve te noći dan, da ostanem taj čovjek u tvojim očima. Dani zatvorenih vrata je izašao prije nekih 3 mjeseca i već 7-8 tih novih pjesama sviramo i live svaki koncert jer ljudima se svidilo. Imamo već par pjesama za koje mogu reći da su koncertni hitovi i jedno čekam večeras da ga predstavimo u Mariboru jer je ovo prvi put da dolazimo s novim albumom. I onda kako se koncert bliži kraju, tak počneš hitove derat ovo ono i na kraju malo ubaciš malo i narodnjačkih ritova pred kraj, to ljudi vole i onda ih zakopaš se još malo rock'n'rolla i to je to. Hvala, doviđenja. To je jednostavno recept. To će biti taj dan, to će biti taj dan, o mjeseci me fraj.